ole clear tu te chibai le vekule vo in hi February ni som panhi kumsang hi som ni panga ni lai ni ania ton video wa hian video viral chungchang bi chian na kan nei don ani Elon Musk le afapa X omdan hian internet lama ngai ven aron hlo na sa a viral na sa lebok White House Oval Office President Trump le amirin advisor Elon Musk san press maa conference poimo tak mai anneya US government workforce ti klem chungchanga thutluk na siamantum ani hemi chungchanga hian avoi khatna tan White House Conference Oval Office US President ayin mi panau pangte hian news headline alu tamjok tlat ani ole hethil thleng hi tunaya viral le chu ania kan ngai thlak tang khan US President in media temha program poimo tak mai nein US sarkar thutluk na chungchang punjar na aneya he program a hian US President in news headline sang alu tamtatlat lo maya achan chu he hun poimo taka hian mi panau pangte Elon Musk fapa chu atel ve wang ania US President ayin heno pangte omdan hi mitam takin an ngai ven jok tlat maya hemi chungchang hi tun Trumpa hian kantar lang don ani history han ngai to le tala US President aya no pangte yin ngai ven a hlo hi shiatur adam lo khopang shiatur om lo zo khil mai thei achan chu hetiang program poimo lutuka no pangte han ngai ven tlat mai chu thil maktak ani nge yang he program poimo taka no pangte hi Elon Musk papanau pangber ania amhing chu X ani February ni som pakhat thole ni kumsan hi som hi panga khan White House Dodge Department of Government Efficiency chungchanga Axian apa Elon Musk hi White House hian atroi omve ani US President somni pasari na Donald Trump bulchia hian SpaceX nei tu pa chuan Trump sarkarin US Federal Workforce na thok tu ti tlem chungchanga zona engmozat media telaka tangin chan na ape meka heti mekla hian Donald Trump le Elon Musk san an thutluk na siam chungchanga media te machonin zona tam tak chu chan na an pek mek lai hania achan chu opposition le US khole tui then khate tangin he an thutluk na siam chungchanga hian social na nasatak an to wang ani hetia an boy la hian Elon Musk fapa exu ama khovel te a chuan alo cheng ve meka atopa phe chuan he conference na ngai event lo ber aron ni pha conference poimo taka hian mi panau pangte hian akum rual pui ti om tok chu camera tam tak ma chuan atia aum dan phung danglam tak hi a viral zui nga la mitam takin an react bok ole kan seizel main video hi kan en masanga hemi chungchanga hian kan ngai dan te po kan talang don nia Coming around. X, are you okay? This is X. Democracy. This may seem like, well, aren't we in a democracy? Well, if you don't have a feedback loop, okay, X, we would have to, if you video kan enta ka khan X hi apa dara thuin achang le ain fiama tramado kan bulate kalkualin achang le anhar te akom ani hetiang hian ache dan hi anui za thak em awangin social media lama page a viral na sa he program poimo taka Kovela ramshuai tu thilti theiber US President le Kovela mi House ber Elon Musk san thil poimo tak mai an soilai hian mi panau pangte X omdan hi mitam takin an nga event zo tatlat maya thil dang lambe tak chu ani achan chu he program hi program poimo tak ani wang ani he conference na hian Trump chuan Federal Workforce ti tlem na tu le sum le pai man na ti tlem na tur ba ka thil dang tam takte executive order assign ani
heti rual hian mi panau pangte exa apa choi tu chet dan hian mi tam tak ati nuina sa hle bok ani Donald Trump US President point Elon Musk pa X hi mi chuan tak ani thu le IQ thatak ani thu asoi ani SpaceX nei tu pa Elon Musk hian afapa hi campaign hun lai po khan program ate afapa hi alo shoi le to boka kati hun lai po khan khovel ngai ven aron ni to ani chuwangin tuna hetiang hian video viral aron chole ta mi tam tak chuan afapa hi nakin loka miro pui tak alani an ring ani heti me kara hian faktu tam tak anom la hian social tu tam tak po anom bele thoboka Elon Musk hi sarkar mi le sa ni lo engwangin nge afapa hi hetiang US President program poimo tak maya akal tirve tigin social na nasatak auma nimasela trantu te po anom thobok Elon Musk afapa exi kumli chawa upa alania hetiang khopian khovel bung ngai ven tuna tangin aron ningal der maya chuwangin malam hun eng tak anei nin alang nakin loka apang chi hian miro pui tak alani nge yin midam tak suan an ring ani ole khati zongkha tunjum video wa tunaya thiltheng kantalan thei chu ani e ole tuna chuan kumsan hi somni pathuma Chinese spy balloon ka thlak chungchang thuthar te mazong kantarlang don ani Newsweek in US Military Analysis and Vienna kumsan hi somni pathuma US baltlang Chinese spy balloon a hian American Siam Technology Intelligence kolkhom thei a umti mo chua ani February nili kumsan hi somni pathuma South Carolina tuipui kama ka thla balloon hian US company panga satellite communication module le sensor akeng telti shiat ani he thil mu chu chungchanga hian ngai dan aum nuala tin chuba ka rin hel na te po om thobok en tin nge American component sensitive tak tak ta chu ramdang kuta aum thei ti chu zo na lian tak an nei ani Beijing chuan balloon hi civil weather airship ani thuan soya konglo tura kal angin antarlang ani amairo chu US official ta chuan China chuan he balloon hi data kholkhom le thon chuana tan an design ni in antarlanga playlo ta hian inbie po na tan satellite transmission module po atel ni in ansoi National Air and Space Intelligence Center chuan components mu chu ate hi an enfia nimasela balloon hian ati thei zong ero antarlang vek lo thung balloon zirchiang tu analyst chuan balloon technology hi kumsani somni pani Chinese pattern nen ain milti antarlanga hei hi military lamtenen pon inthun somna nei ni om tak ani balloon endik tu analyst chuan balloon technology hian kumsan hi somni pani Chinese pattern nen ain mil thu ansoi hengte hi tundin muna Chinese balloon chungchanga information kan tarlan thei chunia nakina chiang le zolin thil dang awmani chuan kan tarlang le don ani ole khati zongkha tuntum video a kan ngai thlak thei chu ani e